Bangsuri sira phoke Troxy APHLC BJP along kaching be dun puke ahok alam lopusi BJP along kaching be dun vek atumpen lamklar kachipi. Khatkatia long banghini drugs abe haklem bang aphan rai kom sai khi kinep long. APHLC atum tarabasa pathu aklamalong mega rally ke paman pon. Karbiang long life Adap Abirta long pen ilisami mirinahan sepi pini Abirtang ton pen arju panikta. Kidamtang thereponi phayeng korai siarni inglong kiri thesojur abarim All Party Hills Leaders Conference along Klembarim long sing terona hemalong pherangkia mai ingi ponsi. Kidamtang thereponi phay krener kebarni bangsuri sira bang phokebra ke thom APHLC mati All Party Hills Leaders Conference asong pen BJP along kaching bedun pen puthot APHLC atum pherangkia mai along lam theke jai pon BJP atum si BJP along kaching bedun po alam the ke paklanga puthak All Party Hills Leaders Conference asong pen BJP along kaching bedun vek atum pen lam klar ki pipon. Kidamtang thereni phai Krisir Kebarni Lumbajong constituency ke parlo inglongkiri theso juranat pen bangsuri sira bang phokep rakit homa bang phua bang phetum APHLC asong aphan ningka che the kawe pen BJP along chingbedunlo bangso puthak APHLC mati All Party Hills Leaders Conference asong atumahin pen kidamtangani pherangkia mai ingni ponsi la bangsuri sira bang phokebra ke thom APHLC klembang atum BJP along kaching bedun puke ahokali BJP atumamatsi BJP along kaching bedun pusi lamthe peklang ponlo bangso phi kedamtang thereponi phaing korai siarni inglongkiri thesojur abarim APHLC klembang long sing terona hemalong pherangkia mai ingni ponthusi All Party Hills Leaders Conference mati APHLC pen kache open BJP along kaching beduna puthak pherangkia mai ingni ponsi lamklar kipi ponthu Pherangkia mai along abarim APHLC inglongkiri organizing secretary Samson Bepen kaningje ponatengke All Party Hills Leaders Conference aphaning kache theka with that ajoksi nilitum BJP along chingbedunlo Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangke Japon ke misen lapen kaching thoramu ke claim ke dam ke me theklong si nilitum claim raperatum pen BJP along chingbedunlo APHLC asong pen apong radaphan re-election amen pen kachong thui kachobai nilitum theklong si ning kangsam se pen BJP along chingbedunang koklupusi pherangkia mai along ningche Bangsuri sira bang phokebra ke thom APHLC arat GOC BJP along nilitum chipo opon lo lasi lapangso phidabang nilitum tarik Krisir Kebarni abang APHLC atum pherangkia mai kangni halbangso along kam pherangkia mai kangni along lam theke longpon Pasal bang solam the abang nilitum isi lamklar ka chpiji ning hang do alang litum hola dag inut abang phudo humsing tiso tebok terai lang phan ke humbor pusi hang sa alang li abang ke alang litum la bang so press mi do alang litum la pusong si chipak lang lo nili ke thang ka chini ne bojar dam nang ko masi nang hang kon de ramat cm long nang kon de amasi ni phan ma plan nang parbak de pusi alang li ninge pon lo lasi labang ke nili ke manghumi me labang solang li ka ninje bang nili ke manghu athe alang li me thang si inut bhai ni ajur po tum hanta alang li me thang si birta ke ti chirap dunona kaching thura hina long chirap dunona ja kong ke dolong ho or pi dunona ku alang li me thang si inut bhai ni hanta ke than alang li me thang si ka convince lo bang si halo sorni bang la pusona lam klang rong bang ke mang bhulo la selang li labang solam ke ni bang ke la ke nili tum jongjung ke matha teng klo alang li phan komane bang pho bang thi lampen ku pine song bak
ki ther su ki do pena jok tong alang li la pusolam ni rong map sini tu ma tha pon lo la pen adun thu hala dag la puson alam ta long pon lo hala mang so mai APSLC pen BJP along ka chko mai along bangke ang ton da BJP muni sai sai bisi gitu ladak ni li bang kang nek ang tunga son su do ko lo po son si BJP sai sai ma non da li tumang bong chethana jong si APSLC sai se pulo tante hala swarni ga bangke BJP along ke mar joining bu pe lo gante la pen jong si BJP ve ka muni sai sai pulo tante nili tum han ke BJP bu tona hok BJP claim bari mu tong nili tum han hok pon puma Lapen BJP atum si BJP along kaching bedun pu nilitum aphan nang ki po bangki nilitum ke dam tanga por pen ki APHLC mati all party hills leaders conference along si ke claim ke dam chipaduk pa mia bang phu abang phia tumlo lapen penangan atum ke arpu ke do atum si ke onglo lasi BJP atum le thot si BJP along kaching bedun pu ke ahok kalialam athe APHLC asong along claim bang phu bang phia tum si ke dam tang there ni phai Krisir kebarni ke kaching bedun pusi ningchi. Sinilitum ke dam tang jen mon la 2024 March joining nilitum epina ni ke ahok pen lo nilitum langsung ka pensita me wang lo la thesojur nilitum inglong kiri MPS la APSLC nilitum at la sobang at tim pen la bangke ahok pesi nilige pudak mo nilitum ke klam chipiduk chichini si nilitum ke hok pen la nam si nilike kadogore senta chubai be pin ma se thano lake BJP ben si ke van pokalang tum ke nilitum hage na puthi ni athe nilitum ke APSLC thetheda se tamel leadership pu achikron tum sin nilitum ke claim pe me kam lake inut bhai ni tum lahai ke ther ke hapen se hala hombor sing punet bines la soti so sang hota kan ni ta hailo sitamel la bangke ahok pet alam kali News report Karbing Long Live Khatkati Police Station angkang kedamtang thereponi phai inquiry ni District Deputy Superintendent of Police Matik Crime Branch Jayan Barua kapin Khadating pen Bokajan Division Police Officer Rastam Raj Brahma Khatkati Police Station in charge Ramen Bordoloi lapen CRPF 20 Battalion Armu Oksotum Chelangsi Kirika Kurugasai Dengponlo Thereponi phai inquiry ni Adapor phai keba por malom Lahorijan Havar malom Raikom sai khiatum kirika khurasai dengponlo Lapusona por hu dudu kolonia long Kowe akulat mate 500 balong kirika khurasai kedeng hut honthe meme heroin ahom long ponlo kelong ponlok ahom along heroin si kelong pon bangso hut kulada hemphu Safikul Islam Cheparjan Ali po bang pho phan Raikom sai khiatum ngep ingnang pon cheklo Kachingnang chegbang phu kulat kang pu sitame sarkar long thangna da license avi pin pensi kulat kachubi buta Raikom sai khiatum thanpon Halapu AS02 EC 0651 bus Dimapur ke wang bomahut Raikom sai khiatum kirika khurwa sai kedeng bomahut sidami musurik ket yaba tablet basarlo longponlo bang solong kachirab duna bang phu phan sidami Raikom sai khiatum pen nep ingnang ponlo Kachingnang chegbang phula ke Manipur state asor Rice pusi pangthek pon kenepon long a tablet hithia long kadukawe kutike thoman bak anam longji pusi than pon আমার খতিত এটা রেগুলার রুটিন নাকা চেকিং চলি থাকে এখন বাস গীতাঞ্জলি নামৰ এখন বাছ এখন ডিমাপুৰৰ পৰা তেজপুৰ চলি আছে নাকা চেকিঙত বাছত চেকিং কৰাৰ পিছত আমাৰ এজন ব্যক্তি ৰাইচ খান পজিশ্যনত প্ৰায় 10,000 ইয়াবা টেবলেট তেতিয়া ইয়াতে ডিমাপুৰৰ পৰা উঠি আহিছিল নগাঁৱত ড্ৰপ কৰি গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ আছে কিমান টেবলেট পাইছে এইটো আমাৰ 10,000 মাজতে প্ৰায় আঢ়ৈ যোনজন আটক কৰিছে তেখেত তেখেত চলি আছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত Bokajan penanantirang Karbing Long Live Abirta ke me Karbiang Long Tourism Sai Campaign Patir Piponsi Botor ke kur karcholong pachiton ponsi ingdeng hini Karbi hirjir kihir kachipatiang thek kedamtang there ni phai kep surihini raing kora pliani si ke paklang ponji alam dolo
Bonsita me kapre kaha war pen hirbang piatum pen kachuning ri ke dokojok alang lituma phan aman biponsi puthot hirdir kangsir kangchap mate judges atum pen chingwai serpen puthot thereponi phai thongkep surhini raing korapli an apor bipon thulo lapen laso hirdir ang thek laki jangmi poni phai inkoraisi surhini raing korapli anisi peklang ponpo bangso kangsir kangchaba hot nang litum live sitami Hemtot lun pen thek ponlongji Karbiang Live News Channel along pen Klar dakachini ji aphan la aber ki jongpon official WhatsApp number 9365518931 la pen 9365497679 along humri ignon la pen labang so botor ki kor karcho ingdeng hini karbi herjer ki her kache pate along ke haiduna bangpu abang phiatuma phan nong esitami pajur ponpu Kiching sianong eke hai dun abang phiatuma phan tangkasuri thongke trophy la pen certificate pajir ponji adun thonong e ke hai dun abang phiatuma phan tangkasuri koi trophy la pen certificate la pen ke thomang denga nong e ka chepalong dun abang phiatuma phan tangkasuri cap trophy la pen certificate pajir ponji ko ansi muluk doma pu asong tin na tumta election mati kilik aprang lote kachelang dodo sonsi kedam tang Thereponi phai inquiry Phuloni constituency ke parlo Tarabasa Pathu Aklamalong All Party Hills Leaders Conference rat amaipi ke paman pon Bangso mailong mai ke chephem phupon EPHLC mati All Party Hills Leaders Conference Central Committee kongchun bang sarkiri rongphar lapen aluhi aman pen ka chetong dun non kewang GMP candidate mati EPHLC Racharya song pen ka chetoy duna bang phu Jayaka thar Dimahasa Autonomous Council Abarim MSc Daniel Langthasa APHLC Dun Maipu Rajesh Tiso Samson Teron Lapen Pinangan Rat Bangsuri Phoso Seatum Chitong Dunsi Mayalong RDP Dun Mayalong Amina Aparti Mati Asong Apha Ningka Chethe Kavya Jok BJP Lapen Congress Atum Amina Asong Pen COC Bangkep Sociatum Chipaok Dun Mayalong Ka Chethan Pon ke APHLC Mati All Party Hills Leaders Conference Jongsi ke hai lotangti article 244 ilapen voter list ingthan g lapen hemprek aphan che songwek g puta ningje pon News report Karbianglong Live West Karbianglong aphan ST Legislative Assembly constituency hini kethak amri lapen rongkhang henlo pining sorehini raing korapli Lok Sabha kiligalong West Karbianglong pen Lakhinira Suri Inkora Phora Pharohinira Trok Armua Tumpensi Ahok Pet Rat Asongja Empiang Hoi Kepangni Dunlong Chia Phan Ingwai Ponpo Amrialong Polling Station Pharo Isira Inkora Sirkebalong Akimi Krisi Polling Station Pabathusi Kadukave Pharo Isira Plikep Aphai Polling Station Dolo Halapu Rongkhang Alesia Long Pharo Isira Inkora Sirkepen Kithom Pabathusi Kadukave Pharo Isira Trok Sikep Rahini Polling Station Dolo Non Amri pen rongkhang ke parlo polling station pangrom pet pharoge thomra krehini an piponsi kedam kewang tebok muchot pen methang anam keso avot jojok don longpo candidature etu hobo 8 of April aru amar date of poll hobo 26 April aru amar counting of votes apnaloke hokolwe jane it is 4th of June gotike ekhini amar main schedule to ইয়াৰ উপৰিও আমি আমাৰ ইয়াত কিমান ভোটাৰছ আছে আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰিছো যে ইয়াত এবাৰ আমাৰ দুটা সমষ্টি হৈছে এটা আমৰি আৰু ৰংখাং আৰু টোটাল আমাৰ ভোটাৰ আছে 2.25 lakhs গতিকে আমাৰ আমৰিত আছে 172 টা পোলিং ষ্টেচনছ আৰু ৰংখাঙত আছে 140 পোলিং ষ্টেচনছ আৰু ইয়াত আমি তাৰ বাবে আমি প্ৰতিটো সমষ্টি আমি 10টা সেক্টৰ 10টা জোন কে ভাগ কৰিছো আৰু দুইটা এটাত আপোনাৰ ধৰক আমৰি 10টা জোন থাকিব আৰু ইফালে ৰংখাঙতো 10টা জোন থাকিব নহয় 5টা জোন হ'ব টোটাল 10টা জোন হ'ব আৰু আমাৰ সেক্টৰ অফিচাৰ থাকিব 54 জন গতিকে এইখিনি আমাৰ ব্যৱস্থাটো আৰু আপোনালোকে জানে যে আমি আমাৰ যেটো ডিসবাৰ্সমেন্ট সেন্টাৰ হ'ব এটো হামৰে নেচাৰ স্কুল হ'ব আৰু আমাৰ কাউন্টিংও তাতে হ'ব ষ্ট্ৰং ৰুম তাতে হ'ব Lok Sabha kili kibialong intir et ingsamjin racheto petpen methang avot kache jogdun peji aphan West Karbianglong District Commissioner Krishna Barua ACS pen pherangkyang no pangdak pon 12D বুলি এখন ফর্ম আছে সেইখন আমি অলরেডি বিএলও দিয়া হৈছে
আৰু ইভেন আমাৰ যিসকল পলিটিকেল পাৰ্টিজ আছে তেখেতসকলেও আমি দিছোঁ তেখেতসকলে এইখিনি অলৰেডি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছে আমাৰ হাতত কিছু অংশ ঘূৰি আহিছে গতিকে যিসকল আহিব যিখিনি ফৰ্মছ আহিব সেইখিনি ফৰ্ম আমি ইয়াত চাম আৰু তাতে খালি এটা বস্তু তেখেতসকলে দিব লাগিব যে তেখেতসকলৰ এপিক নাম্বাৰটো কি হয় এপিক নাম্বাৰটো কি হয় এইটো তেখেতসকলে দিব লাগিব তেতিয়া আমি এপিক নাম্বাৰটো চাই তেওঁ কোনটো পলিং ষ্টেচনৰ ভোটাৰ্ছ হয় সেইটো আমি উলিয়াই ল'ম আৰু তাৰ পাছত আমি তেওঁলোকক মাৰ্ক কৰিব লাগিব ইন দ্য ইলেক্ট্ৰেল ৰোল আৰু তেতিয়া আমাৰ হোম ভোটিঙৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত টিম থাকিব সেই টিমটো যাব তেখেতৰ ঘৰলৈ আমি আগতে তেখেতক জনাই দিম যে এদিনাখন কোনদিনা তেখেত সেই টিমটো যাব আৰু আণ্ডাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফি তেওঁ আমি গোটেই প্ৰচেছটো আমি ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰি থ'ম আৰু আমাৰ যেতিয়া টিমটো যাব সেই টিমৰ হেল্পত তেওঁ টোটেল মানে আমি যেনেকৈ এটা কম্পাৰ্টমেণ্ট কৰোঁ নহয় জানো ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট কৰোঁ Labang Sohut Election Officer Arnika Lekthepi ACS Pensitame Fake News Kepang Dak Dede Ji Aphan Chuning Ripon Ajara ki sunga son sitame tong sekor pen Lok Sabha kilik ki BSC Control Room number 1950 lapen phone number 8135005467 long Karju ke patini lapen ke pachini ponji aphan pangdak pon through commissioning and also through randomization we have all the records with us and if anybody is trying to replace that is not possible because it is impossible all the records are with us if anybody wanted to verify it we have already done it through the process of randomization and we have already shared this list with the recognized political parties and also we will be sharing this list with the contesting candidate. So this is all I wanted to share from my side. So if anything related to this kind of news, isn't it? Then we have to ban this kind of news because it is totally fake. Hamren pen Daniel Inghi Carbing Long Life. Tang te pinia Adap Abirta ke lapan sekang ton paniklo arnikimi.